наврӯз ҷашне است که طبیعت از نو احیا گردیده اینچنین یکی از جشن‌های قدیمی خلق تاجیک و آریای تبار به شمار می‌رود. روز اول ماه فروردین که به ماه مت سالشماری میلادی راست می‌آید، در بسیار کشورهای حوزه نوروز از جمله تاجیکستان نوروز جشن گرفته می‌شود. نوروز بین‌المللی فلسفه خود را داشته، خلقیت‌های گوناگون را متحد نموده، در خود یگانگی و یکدلی مردمان را تجسم می‌کند. یگان ما نوروز را همچون آغاز سال نو پذیرفته، سال شماری را از روز اول آن شروع می‌کردند که این روند تا هنوز در بخشی از دولت‌ها پابرجاست. جشن نوروز یکی از جشن‌های کهن‌ترین ملی و اجدادی ما هست که قریب تاریخ 5-6 هزار ساله دارد و بعضن حدس میزنند که از این هم زیاد تاریخ دارد. اما گپ در سر اون است که جشن نوروز این جشن یک ملت، یک خلقیت و که به یک نژاد نیست. این جشن عمومی بشری هست. خودش طبیعتاً همین خیلی جشن پیدا شد و هنوز در همون زمانهای قدیم هم جشن نوروز در دولت‌های زیادی از جمله به حسابی عالمان در بین 22 دولت جشن گرفته میشد و فلسفه نوروز بسیار یک فلسفه عجیب است. فلسفه بنیادکاری است، فلسفه سازندگی است، فلسفه صلح است، فلسفه بخشش است، گناه‌های یکدیگر را بخشیدن است و فلسفه بنیادکاری هست. و جنبه دیگری نوروز این است که عنعنه‌های دیرینه قدیمی ملت ما رو، تاجیکان رو یا اجداد آریایی ما رو در خود حفظ نموده است. در نوروز فلسفه هست، در نوروز علم متماتیک هست، در نوروز جامعه شناسی هست، در نوروز ستاره شناسی هست، یعنی استرونومیا. همه اینها علم‌های دقیقند و از این رو این که اساس علمی دارد، اساس فلسفی دارد و اساس جهان فهمی، جهان درکنی دارد، اینقدر سالها پایدار ماند. ببینید که بسیار جشن‌های دیگر ملت‌های دیگر از بین رفتند، حتی خود ملت‌ها از بین رفتند، اما نوروز ما یک سبب پایداری اجدادان ما و ملت تاجیک ما همین زنده ماندن نوروز بود، چون که نوروز یک قسمت فرهنگ ما هست. دیگر اینکه نوروز هرچند که جشن 5-6 هزار ساله تاریخ داشته باشد هم نوروز برای زمان امروزه، برای دوره جهانی شوی بسیار مطابق است. انا ببینید فلسفه اساسی ما گفتم به هم آمدن، دوستی، صلح است. امروز که در جهان شدت وضعیت نهایت کلان است در گوشه‌های گوناگون دنیا، زیاده از 52 دولت‌های دنیا در حالت مناقشه با هم قرار دارند و در گوشه‌های گوناگون جهان جنگ ادامه دارد. از این رو فلسفه نوروز اینجا مساعدت میکند که این شدت وضعیت پس شود، دولت‌ها با هم بیایند، به صلح بیایند. این از فلسفه دیگری نوروز همگرایی هست. اما گپ در سر اون است که نوروز ما نوروز جهانی شد. اگر یادتان باشد از 18 فوریه سال 2010 مجمع 64 سازمان ملل متحد با قطعنامه مخصوص خود همین جشن نوروز را جشن بین المللی اعلان نمود. انا از همون سال 2010 سر کرده این جانب این جشن در دولت‌های گوناگون جهان که اعضای سازمان ملل متحد هستند جشن گرفته میشوند، چون که در این باره قطعنامه قبول کرده شد و همه دولت‌هایی که اینا معقول شماریدند در پایان همین قطعنامه امضای خودشون گذاشتگی هستند و آنها در دولت‌های خود اینا جشن میگیرند. همه خلق و ملت‌ها را از روی جشن و آیین، رسم و رسوم و فرهنگ و تمدن آنها میشناسند. خوشبختانه امروز تاجیکان را در جهان
бо доштани чунин ҷашну маросим иду айёми фарқкунанда ки дар дигар кишварҳо ҳамин дида намешавад мешиносанд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз якчанд иду ҷашнҳое ҳастанд ки ин ҷашнҳо ҳам фарҳанг, ҳам тамаддун, ҳам миллати тоҷикро дар байни ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд, ки яке аз ин ҷашнҳо ин ҷашни Наврӯз мебошад. Ва хеле ки мо медонем, қабл аз Наврӯз ҷашни Садаву Тиргону Мергон ҳам ҳастанд, ки инҳо низ яке аз ҷашнҳои ориёиҳо ҳастанд, ки аҷдодони мо дар асрҳои пеш, дар даврони қадим ин ҷашнҳоро ҳатман таҷлил менамуданд. Ва ҷашни Наврӯз ҳам бошад аз идомаи ин ҷашнҳо яке аз ҷашнҳои аҷдодии мардуми тоҷик, халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. ابورایحان بیرونی دانشمند و عالم قرن دهم در کتاب مشهور خود آثارالباقیه از زبان علی بن یحیی نوشته است که روز نوروز یگانه روزی است که تغییر ناپذیر است و در کتابش التفهیم می‌نگارد که نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت روز نو کردن، زیرا که نشانه سال نو است. шоирон пиромони Наврӯз шеърҳои хеле ба маврид эҷод кардаанд, ки масалан як шеъри бисёр хубе аст, мегӯяд: баромад боди субҳу бӯи Наврӯз, ба коми дӯстону бахти пирӯз. Муборак бодад ин солу ҳама сол, ҳумоён бодад ин рӯзу ҳама рӯз. Ки масалан ин як шеъре ки аз тарафи шоирои мо эҷод мешавад, ҳатман як муборакбодӣ ба хотири рӯзи нек, ба хотири рӯзи нав, ба хотири зинда шудани табиат, яъне аз нав руста шудани тамоми ашёе ки тамоми он чизе ки ҷисми зиндае ки дар табиат ҳаст дубора мерӯяд, ва ҳаминро шоиро ба риштаи қалам додаанд. Ва бо ҳамин муносибат нафақат бузургсолон, инчунин кӯдакон, атфол ва дигар қишрҳои ҷомеа ин ҷашнро бо як шерхонию, бо як меҳрубонию, бо як дӯстию, бо як рафоқат таҷлил мекунанд. умуман халқи тоҷик аз қадим айём наврӯзпарвар аст, чунки халқи тоҷик дар генҳояш, дар буняяш ҳамин хислатҳову одобҳои меҳмоннавозӣ, тоза кардани гиту атрофи хонаву ҷой, манзил ва меҳмонро бо як чеҳраи кушод пешвоз гирифтанро дорад. ин нишонаҳои авлодиву генетикии мо боз дар оянда сайқал меёбанд, тақвият дода мешаванд, чунки ҳукумати Тоҷикистон шабонарӯз дар бораи беҳбудии халқи тоҷик, махсусан барои анъанаҳои ҳамин қадимаи тоҷикро бедор кардану онҳоро дар ҷомеа ҷорӣ кардан сайю кӯшиш ниҳоят калонро гузошта истодааст. мо мебинем ки дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон мо вақте сафар мекунем ба ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон, ба деҳаҳо, ба ҷамоатҳои деҳот, мебинем мардум дар як ҳолати бисёр хурсандона, дар як муҳити озоду сулҳона ба пешвозгирии ин ҷашни авлодӣ тиёрӣ дида истоданд. ва мо олимон ҳам орзу мекунем ки дар ин соли нав, дар соли наврӯзи 2025 майдони деҳқон, кори деҳқон, кори олим бо ҳам омехта бошад ва мардуми тоҷик бо маводи хубу аз нуқтаи назари экологии тозаву аълою хушсифату бомазза таъмин гардад ва тоҷикистони мо гулгул аз ин ҳам шукуфад ба пеш ҳар қадамҳои мустақили худро гузорад. сабаби ном ниҳодани Наврӯз он будааст ки чун бидонистанд ки офтобро ду давр буд, яке он ки ҳар 365 рӯзу рубъе аз шабонарӯз ба аввали дақиқаи ҳамал бозояд, ба ҳамон вақту рӯз ки рафта буд бадин дақиқа натавонад омадан. аз ин китобҳои таърихӣ, яъне наврӯзномаи Умари Хайём, Осорулбоқия, Алтафҳими Абурайҳони Берунӣ ва дигар асарҳо маълум мешавад ки
наврӯз дар даврони қадим ба шаклҳои гуногун қайд карда мешуд аст. рӯзҳои ҷашнгирии ҷашн низ фарқ доштааст. баргузории ҷашни наврӯз дар замони сосониён чанд рӯз тӯл мекашид ва ба ду давра тақсим мешуд. наврӯзи кӯчак ё наврӯзи омма ки 5 рӯз буд ва аз 1 то 5 моҳи фарвардин ҷашн гирифта мешуд ва рӯзи 6 фарвардин хурдодрӯз ҷашни наврӯзи бузург ё наврӯзи хоса барпо мегашт. агар мо ба осори гузаштагон, ба осори мутафаккирон, ба осори шоирони асрҳои гуногуни тоҷик форс назар афканем, ҳатман оиди баҳор, оиди наврӯз ин мутафаккирони тоҷики форс аз рӯдакӣ то саъдию ҳофизу мавлонову ҷомиву то лоиқ шералӣ то шоирони муосири мо ҳамнависандагон перомони ин ҷашни аҷдодӣ асарҳое офарида ҳастанд ва ҳатман ҳар соле ки наврӯз баргузор мешавад бо як диди нав, бо як навгонӣ ҳатман аз тарафи муҳаққиқон ва аз тарафи шоирони муосир инчунин як мақолаҳои илмӣ рӯи кор мебиёянд. Аз тарафи шоирони ҷавон, аз тарафи нависандагони муосир перомони ин ҷашн ҳар китобҳо, асарҳо, шеърҳо, сурудҳо, достонҳо эҷод мешаванд. имрӯз ҳам ҳавзаи наврӯзи мо ки ҷаҳонӣ шудааст 22 давлати дунё давлатҳои ҳавзаи наврӯз ҳисоб мешаванд. ба ғайр аз ин 22 давлат дигар давлатҳои дунё ки аъзои созмони милали муттаҳид ҳастанд дар умум 193 давлат аст. онҳо низ ба тарзи худ наврӯзро ҷашн мегиранд, вале барои мо боиси ифтихор он аст ки ана ҳамин давлатҳои 22 давлати ҳавзаи наврӯз ба ғайр аз оне ки бо мо ҳамзабон ҳастанд, ман номбар накунам, масалан дар давлатҳои Босния, Ҳерзеговина, давлатҳои Аврупои ғарбӣ ба кадом миллат ё нажоду забоне ки надошта бошанд ба ибораи тоҷикии Наврӯз муборак якдигара ба муносибати иди Наврӯз табрик мекунанд. агар ин боиси ифтихор нест, як чанд калима бо забони мо дар ҳамин рӯз, дар ҳамин 6 рӯз ё ки як рӯзе ки ҷашн мегиранд дар тамоми 22 давлати дунё анамин лаҳҷаи тоҷикии мо, лаҳни тоҷикии мо бисёр ширин аст ва садо медиҳад ки агар дар хориҷа ҳамин шунавӣ ку ҳамин гӯё ки як пораи ёди ватан кардӣ. барои ҳамин инҷа бояд мо аз рӯи инсоф қайд кунем ки хизмати пешвои миллати мо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷаҳонишавии ҷашни Наврӯз бениҳоят калон аст. чунки тоҷикон як мақоли хубе доранд ки қуввати об аз сарчашма аст. вақте ки роҳбар ин қадар ақли гиро дорад, вақте ки роҳбар 10 сол 15 сол сад пеша андеша мекунад сола, вақте ки роҳбар бисёр дурбин ҳаст ва некбин ҳаст, ана ҳамин хел пора пора аз фарҳанги мо, аз маданияти мо, аз таърихи мо, аз ҳунару оини мо дар дунё бинед ки имрӯз мақоми байналмилалӣ гирифтааст. дар арафаи иди наврӯз деҳқонон бо умеди ба даст овардани ҳосили фаровон ба киштукори зироатҳои гуногун шурӯъ мекунанд. ин равиш аз замонҳои қадим боқӣ монда аз рӯи таҷрибаҳои ҳазорсолаи барзгарон ҳангоми кишти тухмии зироатҳои кишоварзӣ усулҳои лозимаи парвариш ва вақти муайяни онро истифода мебаранд. аз ин бармеояд ки ҷашни наврӯз бо табиат ва қонунҳои он иртиботи ногусастанӣ дорад. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. он таърихи беш аз 5000 сола дорад. бинобар ҳамин ҳам наврӯз аз сабабе ки яке аз ҷашнҳои қадимаи мардуми форсизабон аст, бинобар ин дар давлатҳои ҳавзаи наврӯз онро бо як шукӯҳу шаомати хоса ҷашн мегиранд. ҳамин аст ки дар Тоҷикистон низ ҳамасола бо омадани фасли баҳор иди наврӯз бо тамоми оину суннатҳои наврӯзӣ ва бо шукӯҳу шаомати хоса баргузор мегардад ва он дар тамоми вазорату идораҳое ки дахлдоре ки дар Тоҷикистон фаъолият менамоянд онро ҷашн мегиранд.
در جشن نوروز بیشتر با پاککاری و تازه‌کاری و شیناندن درخت گل و بوته‌ها آغاز می‌نمایند که بیشتر به سمت کشاورزی به‌نهایت زیاد ربط دارد. ربط داشتن جشن نوروز و کشاورزی در آن است که در این فصل سال علاقه مرد دهقان به کشت و کار بهاری خود آغاز بخشیده به امید در آینده به دست آوردن حاصلناکی بلند زراعت‌ها را کشت می‌نماید. علمان اینستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیکا امسال навҳои нави гандум, картошка, лубёгиҳо, ҷувори макка, офтобпараст ва дигар зироатҳои хӯрокиро ба даст оварданд. Дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон ин навъҳо киштигоҳ карда мешаванд ва аз он ҳосили баланд ба даст оварда мешаванд. Бисёр рамзист ва ҷои хурсандӣ аст ки ҳамкории олимони Тоҷикистон бо деҳқони Тоҷикистон сол аз сол тавассути дастгирии ҳаматарафаи ҳукумати Тоҷикистон қавӣ гашта истодааст. ва агар бибинед солҳои пеш бисёр тухмиҳоро мо агар аз беруни кишвар харидорӣ мекардем, хушбахтона бисёр тухмиҳое ки ҳозир дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар дасти деҳқон аст, инҳо маҳсули олими тоҷик ба шумор мераванд ва онҳо ҳосили хуб ҳам метиҳанд. аз кадом лиҳоз? аз лиҳозе ки ин навъҳо дар шароити Тоҷикистон ба даст оварда шуданд. онҳо ба шароити боду ҳаво, ба иқлими ин кишвар мутобиқ мебошанд ва таъмин кунандаи ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ ба шумор мераванд. наврӯз маросими зиёде дорад ки ба ҷо овардани онҳо дар ин давраи таҷлили ҷашн ҳатмӣ шуморида мешавад. пеш аз ҳама то оғози наврӯз дар лаълиҳо тухми гандум гузошта мешавад ки то фаро расидани ид нешзада мисли сабза медамад ва баъди ба қадри 5-6 ангуш қад кашидани он ба атрофи он пораи матои сурх алвон баста шуда баъд дар сархон гузошта мешавад. ин ҳам аз дастранҷи марди деҳқон аст ки рамзи наврӯз маҳсуб мешавад. محض با همین در جشن نوروز که آیین و سنت‌های خاصه خود را دارد، در این فصل سال مرد دهقان نیز بخصوص زراعت‌های را پرورش می‌نماید که آنها در آینده برای عائله وی و عموم خواجگی‌داری به کار می‌رود و محض همین آیین‌های نوروزی است که در فصل بهار بیشتر مردم تاجیک با یک قطار چاره‌بینی‌هایی که در آن گذرانده می‌شود، بخصوص یکی جفت براران، سمنک‌پزی، اینکه خانه تازه کنی و عموما این آیین‌هایی هست که حتما باید که در جشن نوروز گذرانده شود. باید که زنان و بانوان در این فصل سال با تازه‌کاری و آبادکاری و اینچنین با برنمودن لباس‌های ملی اجدادی خود باید که پیگیری نمایند. یکی از سنت‌های اساسی جشن نوروزی این پختن سومالک به حساب می‌رود که آن از گندم تازه، یعنی که گندمی که پاک کرده شده است، یعنی که تازه کرده شده است از غش و آمیخته‌ها، در اینجا آن را نخست آن را آماده می‌نمایند و آن را شسته پاک نموده از آن سبزه تیار می‌کنند و زن‌های کلانسال دهه از آن سومالک را آماده می‌نمایند که حتما یگان خوان نوروزی به ماندن، یعنی که به نگذاشتن سومالک نوروزی برگزار کردن نمی‌شود که حتما باید که در جشن نوروز یعنی که سبزه نوروزی حتما باید که باشد که این یعنی که دلالت از آن می‌نماید که آینده همون سبز و خورم بودنی سرسبزی همون ملت و همون کشور رو یعنی که دلالت می‌نماید. بنابر همینم حتما در خوان نوروزی استفاده یعنی که سبزه نوروزی حتمی به حساب می‌رود. ما بسیار فخر میکنیم که دهقانان تاجیکستان، باغپروران تاجیکستان، غله‌کاران، کارتوشکا پروران، سبزیجات حال ترددی خوب دارند که این سال پرفیض را با دستاوردهای خوبشان، یعنی میدان غله‌زار را زاید کنند، میدان کارتوشکازار، سبزیجات‌زار را زاید کرده توسط این غمخواری و منت‌های شبانه روزشان توانند که خلق تاجیک را با محصولات از نقطه نظر اکولوژی تازه تامین کنند و توسط این جشن بزرگی خلق تاجیک نوروز باز هم خرسندانه مهنت کنند که حاصل آنها ده چند و صدها مرتبه زیادتر حاصل بیارد. بغیر از این در مراسم جشنی آرو دادن دسترخوان حفظی نیز معمول و حتمی می باشد که از 7 عدد انواعی که با حرف سین آغاز می یابد عبارت است: سیب، سبزه، سرکه، سنجید، سکه، سیر، سومنک. اینجا قابل تذکر است که هر یک اشیا رمز مخصوص را افاده می نماید. سیب علامت زیبایی، سبزه یعنی
دانه های سبزیده تخم گندم رمز زندگی، احیای حیات، سرکا در زمره و صبر و طاقت، سنجید مهر و محبت پاک و بی‌آلایش، سکه ثروت و دارایی، شکوفایی، سیر تندرستی و سمنک رمز فراوانی و آسودگی ارزیابی می شود. اگر به فلسفه دسترخوان 7 سین عمیق نظر اندازیم، باز هم دسترنج مرد دهقان به نظر می رسد که از نوروز تا نوروز خوان مردم را زینت می بخشد و یادآور شد که سمنک یک جزء اساسی و حتمی دسترخوان نوروزی می باشد که بدون آن گستردن سفره ایدانه غیر قابل قبول شماریده می شود. من در جشن نوروز بیشتر از یعنی طعام‌ها و خوراک‌هایی که بیشک و همین فصل من و کشتکار دهقانان ربط دارد و در روی خوان نوروزی استفاده می شود، بخصوص 7 سین و 7 شین. اگر ما عمیق‌تر نظر اندازیم به همون خوان نوروزی، ما یعنی که پی میبریم که تمام آن محصولات‌هایی که از 7 سین آماده شده است آن در روی خوان نوروزی استفاده می شود، به مانند یعنی که سیر پیاز، اگر گیریم سبزی نوروزی، سیب، عموما تمام میوه‌جات و سبزیجاتی که در بالای خوان نوروزی از 7 سین و 7 شین آماده می شود، همگی از روی اینکه خود محصولات خود مرد دهقان به حساب می رود و این از آن سرچشمه می گیرد که یعنی که در خود مردم ملت تاجیک از قدیم الایام با فرهنگ خود و عموما با کشت و کار سمت کشاورزی خود یعنی که دقت خاصه می دادند و بیشتر به همین کار یعنی که آینده یعنی که بهار نوبتی رو با همین ربط می‌دادن که آینده یعنی که با امیدی که آینده یعنی که بهار خوب می‌شود و حاصل فراوان رو مرد دهقان به دست می‌آورد. با همه ما معلوم است که وقتی کشت کارتوشکا، سبزیجات‌ها، لوبیاها و دیگرها در وادی وحش، در وادی حصار، در بسیار مناطق‌های وادیگی فرا رسیده است، خوب میشه که دهقانان تاجیک از تخم‌های صفتی وطنی استفاده برند، چون که اونها هم با طعم و هم با لذت و با دیگر صفت‌های غذاییشون برتری کلان دارند و خوب میشد که اونها از همین تخم‌های محلی، از نوری‌های معدنی، از نوری‌های ارگانیکی استفاده برند و محصولات خوب رو به دست بیارند. هفت‌چین به عقیده دیگر در برابر دسترخوان 7 سین آماده نمودن دسترخوان 7 شین نیز رایج است که در آن 7 موادی که با حرف شین شروع می شود گذاشته می شوند: شکر، شربت، شیرینی، شمع، شانه، شیر، شراب. در دسترخوان 7 شین نیز گنج و زحمت مرد دهقان برعلا به مشاهده می رسد. برای همین شاعر برحق گفته است: جهان را خورمی از دهقان است، از او گهزر گاه بوستان است. همزمان در برابر 7 سین که از میوه‌جاتی گفتیم که تمام محصولات ساحه کشاورزی است، بر ضمن این 7 شین نیز در خوان نوروزی گذاشته می شود که آن یعنی که در بالای خوان نوروزی که 7 شین است در آنجا شیربرنج یعنی که شربت و شم دیگر موادهایی که با حرف ش یعنی که با آغاز می شوند در بالای خوان نوروزی گذاشته می شود و بیشتر این محصولات که با حرف ش یعنی که 7 شینی که ما در بالای خوان 7 شین میگذاریم آن را نیز بیشترش را یعنی که محصولات کشاورزی تشکیل می دهد که بیشک از همین تمدن قدیمی تاجیکان گواهی می دهد. اصلا در اینجا گیریم اگر دسترنج مرد دهقان است که میتواند مرد دهقان آن را یعنی که استفاده برد و حتما در تمام اگر سمت‌های کشاورزی نظر اندازیم بیشتر در فصل بهار و با آمد نوروز خجسته پی با کشت و کار بهاری دهقانان نیز آغاز می‌گردد. نوروز از کهن‌ترین جشن ملی آریایی‌ها به شمار می‌رود. آن همچون آغاز سال نو، جشن بهار و موسم دانه‌پاشی دهقان استقبال می‌شود. مردم تاجیک نوروز را با خرسندی به انتها پیشواز می‌گیرند. آنها خوب می‌دانند که جشن نوروز
با یگان مذهب ارتباط ندارد و صرف جشن مردمی و ملی می باشد. наврӯз яке аз қадимтарин ва бостонитарин ҷашни миллати тоҷик маҳсуб меёбад, ки бо суннатҳои инсонсози худ аз ҳудуди кишвари мо, яъне аз ҷуғрофиёи мо убур кард ва имрӯз ҷашни байналмилалӣ ба шумор меравад. наврӯз дар батнаш хеле суннатҳои инсонсозе дорад, ки алайҳи мафкураҳои ҳоким то ба имрӯз беосеб омада расидааст ва дар ҷаҳонӣ шудани ин ҷашни оламафрӯз саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қобили эҳтиром аст. воқеан имрӯз Тоҷикистон ватани наврӯз аст, зеро ки аз тамоми минтақаҳо дар наврӯз ба Тоҷикистон меҳмонон ташриф мебиёранд ва воқеан Тоҷикистон ҳомӣ ва барандаи асили тамоми фарҳанги ғановатманду фарҳанги миллии мо маҳсуб меёбад. наврӯзро танҳо як ид ё ҷашнвора ҳисобидан хатост. он оини бузургу шукӯҳманду пурҷилои ориёи нажодону баёнгари таърихи фарҳангу адабу тамаддуни бостонии мо арзёбӣ мешавад. дар он суннати қадимии ориёён то андозаи таърих, рӯзгор, зиндагӣ, урфу одат, бовариҳою ормонҳои миллии ниёгони мо бозтоб ёфтанд. ҳамин наврӯз аст ки моро бо оинҳову суннатҳои гузаштагонамон мепайвандад. чаканам як ҳиссаи наврӯзӣ ҳаст. фақат оши палова гӯед, фақат анун шашмақома гӯед, фалака гӯед, магар ин тарғибу ташвиқи фарҳанги мо нест? ин ҳамаш суннатҳои наврӯз беош мешавад? Намешавад. наврӯз бе суруди мусиқӣ мешавад? Намешавад. наврӯз бе ягон намоиши ҳунарҳои мардумӣ мешавад? Намешавад. яъне ин наврӯз дар баргирандаи пурраи фарҳанги миллии мо ҳаст. барои ҳамин президенти муҳтарами мамлакати мо бисёр пофишорӣ карданд, кӯшишҳо карданд, ки ин дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф шавад ва хушбахтона ин дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф шуд. феврали соли 2010 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қаҳдномаеро қабул кард, ки тибқи он ҷашни наврӯз мақоми байналмилалӣ касб намуд. ҷашни наврӯз соли 2009 аз ҷониби Кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии созмони милали муттаҳид расман ба феҳристи ЮНЕСКО оид ба мероси башарияти фарҳанги ҷаҳонӣ дохил гардид. бояд мо ҳамамон андеша кунем, ки барои чӣ созмони милали муттаҳид ҳарчанд ки давлатҳои ҳавзаи наврӯз таклиф карданд, то 8-9 таклиф карданд барои ҷаҳонӣ шудани наврӯз, барои чӣ созмони милали муттаҳид ҳамина пазируфт? дигар давлатҳо ҳам қабул карданд. барои он ки асоси ҳамин фалсафаи наврӯз боз мегӯям, ки фалсафаи сулҳ аст. чӣ гуна? чӣ ҳаст? набинед, вақте ки мо ду тоҷик якдигарро бибинем, салом медиҳем. ассалому алайкум ва алайкум ассалом. ҳаминам маъниш ба тоҷики ҳамин, ки ман ба шумо сулҳ мехоҳам, баъд шумо мегӯед ва алайкум ассалом, ба шумо низ сулҳ мехоҳам. модаме ки миллате ки наврӯзаш сулҳ аст, миллате ки саломаш сулҳ аст, миллате ки каломаш сулҳ аст ва фалсафаи наврӯзиаш сулҳ аст, ин миллат миллати ҷангҷӯ нест. чилек ба ҳамагон маълум аст, халқи шарифи Тоҷикистон дар арафаи омадани фасли баҳор ва омадани иди аҷдодии халқи тоҷик наврӯз қарор дорад
ҷашнгии наврӯз бо тавассути дастгирӣ ва ташаббусҳои бевоситаи президенти кишварамон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷаҳонӣ гашт. ва агар ба таърихи ин ҷашни халқи тоҷик нигоҳ кунем ва ин нишонаи рӯзи аввали сол барои чӣ? Барои он ки дар ин омадани ин фасл шабу рӯз баробар мешаванд ва вақти кору меҳнат кардану заҳмат кашидани халқи тоҷик ҳам аз он ҷумла деҳқони тоҷик, олими тоҷик, тамоми мардуми тоҷик фаро мерасад ва онҳо тайёрӣ мебинанд ки боз бо умеди калон дар замин донаи умедро пошанд, аз замин боз ҳосили калон ба даст биёранд, мардуми шарифи тоҷикистонро бо дастовардҳои хуби деҳқонияшон дастархони онҳоро ғанӣ гардонанд. استقبال جشن بین‌المللی نوروز بعد از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی جشن گرفته می شود. ҷаҳонӣ шудани наврӯз ҳам тасодуфӣ нест, зеро наврӯз дар баробари забони тоҷикӣ тавонистанд ки ин миллати озодаи моро ҳифз кунанд. ва дар гузашта наврӯз то чину мочин ва то кишварҳои дигар убур кард ва тамоми кишварҳо низ наврӯзро дар сатҳи баланд таҷлил мекарданд, чунки наврӯз ифодагари фарҳанги миллии мо ҳаст. Дар батни ҷашни наврӯз суннатҳое ҳастанд ки инсонҳоро ба ҳамбастагӣ, ба ваҳдат, дар рӯҳияи худшиносӣ ҳатто тарбия мекунанд. наврӯз яке аз ҷашнҳои миллии қадимаи мардуми мо мебошад ки таи ҳазорсолаҳо таҷлил мегардад. ин ҷашн ки ҳангоми бедоршавии табиат истиқбол гирифта мешавад, ҳоло чун арзиши умумибашарӣ дар байни миллатҳову халқиятҳои гуногуни ҷаҳон эътироф гардидааст. ҷашни наврӯз ҳоло ба як ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва дорои арзишҳои бузурги миллӣ мебошад. наврӯз ҳамчун як ҷашни аҷдодӣ ки аз тарафи ориёиҳо, аз тарафи тоҷикон яъне ихтироъ шудааст, таҷлил мешавад. мо ҷашн мегирем ҳар сол ва бо як шукӯҳу шаҳомати хос мо наврӯзро ҷашн мегирем. ин ҷашни аҷдодӣ бисёр бо шукӯҳмандӣ таҷлил карда мешавад, хусусан дар шаҳри Душанбе ки маркази барномаҳои фарҳангию барномаҳои сиёсию ба ҳамоии тамоми масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ ҳам дар Осиёи марказӣ, ҳам дар тамоми қитъаи минтақа ба ҳисоб меравад. ин ҷашн хеле бошукӯҳ таҷлил карда мешавад. дар фасли баҳор ва омади фасли баҳор бахусус ба омади наврӯзи хуҷастапай ин як ба ҳукми анъана даромадааст ки ҳамасола онро пеш аз ҳама бо яъне ки худи дастгириҳои певоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, он як шукӯҳ шаҳомати хоса дар тамоми манотиқи Тоҷикистон ин корҳо аллакай рафта истодааст. ва агар бинем назар андозем нисбат ба солҳои қаблӣ дар тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон ва умуман дар роҳҳо кабудизоркунӣ ва умуман гулзоркунӣ тамоми гирди вазорату идораҳоро агар назар андозем бениҳоят дар яки сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст ва бештар ба ҳамин парвариши зироъман гулу биӯтаҳо ва умуман гулҳои ороишӣ, умуман дарахтони мевадиҳанда ва дарахтоне ки ороишӣ ҳастанд бештар ки ба назар мерасад. нисбати солҳои қаблӣ бениҳоят хуб ба роҳ монда шудааст. бештар ба ҳамин корҳое ки умуман агар гирем ба сабзу хӯрамгардонии гулубутаҳо ва умуман дарахтҳои ороишӣ, инчунин парвариши зироатҳо бештар кишоварзон рӯ меоранд, чунки марди деҳқон худ медонад ки агар имсол он ранҷе ки кашидааст дар аввали фасли баҳор ва медонад ки дар оянда ният дорад ки дар оянда масалан дар фасли тирамоҳ ҳосили хуби зироатҳоро ба даст биёрад, чунки
هر قدری که امروز اگر مرد دهقان رنج میکشد آن رنج خودش را در آینده یعنی که میتواند با یک حاصل دلخواهی که به دست میبرد میتواند که آن را روپوش نماید و بنابر همین مرد دهقان از روز اول گرما یعنی که از روزهای اول هر یک روز گرمایی که در اونجا در فصل بهار علاقه موجود است و عموما روزهای گرمایی که هست این از آن دلالت میکند که در آینده مرد دهقان میتواند حاصلناکی خوب و فراوان را به دست بیارد. نیاگان ما هنوز زیاده از 6000 سال پیش قانونهای طبیعت را آموخته با خلاصه های علما اساسناک جشن را زمینه گذاری نمودند که دوام عصرهای زیاد توانست اصالت خود را نگاه دارد و محبوب بسیار خلقیت های عالم گردد. جشن بیداری طبیعت نوروز را که علاقه با کائنات دارد کشفیات بزرگ معنوی و فرهنگی بشریت و حساب می رود و بازگو کننده تفکر سازنده انسان است، زیرا محض عقل و ذکاوت امکان شناخت محیط اطراف و حادثه های گوناگون را دارد و آدم را همچون فرد از دیگر مخلوقات برتریت می دهد. از صباح پیدایش انسان همه گونه دانش‌ها در اساس تجربه عرض وجود نمودند و در باره جشن خیلی باستانی ما نوروز عجم من همین رو گفتنی هستم که اجدادان ما تاجیکان از زمره آن مردمانی بودند که اولین مراتبه درباره طبیعت حادثه هایی که در طبیعت به وقوع می پیوستند دیگرگونی هایی که در طبیعت به عمل می اومدند دانش های امپریکی یعنی دانش های تجربوی پیدا نمودند و این باعث خیلی افتخار است که یعنی مردم تاجیک در صباح تمدن انسانی می ایستند و سخن درباره اون می رود که اولین مراتبه اجدادان ما برابر شدن شب و روز اون روندهایی که در طبیعت به وقوع می پیوستند یعنی نظام آفتاب بیدار شدن خود طبیعت حادثه های طبیعی که در مثلا ارگانیسم نباتات به وقوع می پیوند اولین شده درباره همین حادثه های طبیعی دانش های اولیه پیدا کردند و این دانش ها بعداً با یک فرهنگ به تمدن تبدیل یافت و امروز نوروز عجم ما تاریخی بیش از 5000 ساله دارد و البته اون جشن مراسم هایی که یعنی زمینه طبیعی دارند زمینه واقعی دارند این جشن این مراسم ها در فرهنگ جامعه خیلی گستردند و تا زمان ما آمده رسیدند و من باوری دارم که در زمان نو در زمانی که استقلال جمهوری تاجیکستان عرض وجود نمود و جشن خیلی باستانی و جشن مقدس ما یعنی نوروز جشن عمومی جهانی بین المللی گشت این افتخار تمدن خلق تاجیک است. در ایام نوروزه گرد هم آمدن به دیدار یکدیگر رسیدن و با شرکت خرد و بزرگ صرف نظر از سن و سال و ملت و مذهب برگزار نمودن آیین‌های نوروزه اصلی ملی و مردمی آن را تشکیل می‌دهد. واقعاً تاریخ نوروز هیچ رابطه با دین و مذهب ندارد و بشردوستی و بزرگداشت انسان و طبیعت فلسفه اصلی آن به شمار می‌رود. همین است که گرد هم آمدن مردم در جشنگاه نشانه وحدت ملی و همگرایی محسوب می‌شود. ما میتوانیم که
дар асоси ҳамин ҷаҳонишавии наврӯз ки фалсафааш фалсафаи сулҳу созандагию бунёдкорӣ ҳаст, фалсафаи инсонпарварӣ ҳаст, мо метавонем дар ҳамин асос аз ин ҷанба истифода бурда дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон муноқишаҳоро аз байн барорем, аз нест нобуд кунем. ина фалсафаи наврӯз аз ин иборат. Барои ҳамин аст ки ин ҷашн поидорон. Пас мо барои чи аз ин истифода набарем? Шояд олимони мо, шояд дастандаркорони мо дар сари ин андеша як кореро анҷом диҳанд ки наврӯзи мо бояд дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон боиси паст шудани шиддати вазъияти байналмилалӣ гаштааст. Имрӯз ҳам ҳастанд ин хел корро мешаванд, аммо гап дар сари он аст ки наврӯза танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин қадар шукӯҳ, бо ин қадар шаҳомат, бо ин қадар дар сатҳи мақоми давлатӣ чунон ҷашн мегиранд ки гумон мекунам дар ягон гӯшаи дунё наврӯза ин хел ҷашн намекунанд. бинед ки бо ибтикори президенти муҳтарами мамлакати мо наврӯз ҳар соле дар ягон шаҳр, дар ягон ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. мо агар чуқур андеша кунем, инҷа ҳикмати хеле калонӣ ҳаст, инҷа як ҷаҳон маънӣ ҳаст. чунки президенти муҳтарами мамлакатам бе ин ҳам ҳамеша даст болои набзи рушди мамлакат дорад. ҷашни наврӯз ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи собистиқлолӣ бо шаҳомати хоса таҷлил мегардад, ҳоло ба ҷашни ҳамбастагии тоҷикон ва рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ ва пайвандкунандаи пиру ҷавон табдил ёфтааст. ҷашни наврӯз аз айёми кӯҳан то ба имрӯз ҷузъи таркибии ҳастиву ҳуввияти қавмҳои ориёӣ аз ҷумла тоҷикон ба ҳисоб меравад. дар тамаддуни ҷаҳонӣ халқиятҳои камшуморе арзи ҳастӣ намуданд ки чунин ҷашнҳои қадимаро ки вобастагӣ ба илму дониш бошад доро ҳастанд. барои ин азму иродаи қавӣ, далелҳои қатъии илмӣ ва дониши мукаммали илмҳои мутафовит лозим аст. гузаштагони мо мардуми ориёи табор донишманд ва нуқтасанҷ буданд ва бо таҳқиқотҳои илмии возеҳу равшани боварикунандаи илмӣ ва таҳлилӣ чунин ҷашнеро бунёд гузоштанд ки то ба имрӯз арзиши фарҳангию маънавии худро гум накардааст. яке аз рамзҳои асосии ҷашни наврӯз ин сафедӣ ҳаст ки мардум ҳангоми таҳвили сол шири сафед менӯшанд. духтарон пироҳани сафед ба бар мекунанд ва хонаҳоро сафед мекунанд, зарфҳоро мисин мекунанд. ин яъне ки ифодагари он аст ки яъне рамз яъне ҳам ифодагар ва ҳам он рамзеро ифода мекунад ки бигзор мардум роҳашон сафед бошад, бахташон сафед бошад, ботинашон сафед бошад. ва дар наврӯз бинед кӯшиш мекунанд ки тамоми кинаҳо ва тамоми он чизое ки дар ботин ҳаст, он масалан тамоми кинаҳо зудуда шавад ва мардум кӯшиш мекунанд ки дар наврӯз бо рӯҳияи болида наврӯзро таҷлил кунанд. чунки дар меҳвари ҷашнҳои миллии мо, ҳам дар меҳвари ҷашни наврӯз, ҳам сада, ҳам меҳргон ин шодӣ меистад ва ниёгони мо дар як сол 60 рӯзро ид мекарданд ва мақсадашон ҳам ҳамин буд ки бояд инсонҳо шод бошанд. вақте ки инсонҳо шод ҳастанд, вақте ки инсонҳо табъи болида доранд, яъне ки фикрҳояшон бикр мешавад, зеҳнашон гиро мешавад ва ҳам дар кори давлатдорӣ, ҳам дар кори худашон бештар кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар замони имрӯза муаррифии ҷашни наврӯз омили муҳими шиносоии халқи тоҷик
چون زمینه‌گذاری علم‌های دقیق و کیهانشناسی است که ریشه در عمق عصرها دارد. یکی از این شخصیت‌های بزرگ اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میباشند که توسط تشبس‌های شخصی و مهر و محبت بی‌پایان و فرهنگ ملی و این هدف بزرگ آن را تا سطح سازمان ملل متحد، یونسکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برآورد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عاید به جشن نیاگان چنین گفتند: مردم تاجیک نوروز را در دوام هزار ساله ها همچون یکی از آیین‌های بهترین ملی از نسل به نسل به میراث گذاشته تا زمان ما رسانیدند. این جشن بزرگ با شرافت آزادی و صاحب استقلالی وطن محبوبمان نه تنها به مقام رسمی صاحب گردید، بلکه با تلاش‌های حکومت جمهوری به خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به حیث جشن احیای طبیعت و زیبایی مقام بین‌المللی کسب کرد و امروز در سراسر عالم تجلیل کرده می شود. این برای مردم کهن‌بنیاد تاجیک افتخار بزرگ و باعث سربلندی و سرافرازی هر یک ساکن تاجیکستان می باشد. جوهر تاریخی و فرهنگی این جشن سعادت و پیروزی اهل بشر بوده، انسانها را به همدیگر فهمی و همزیستی آسایشته، نکوکاری و سازندگی، دوست داشتن و پاکیزه نگه داشتن طبیعت و نعمت‌های آن هدایت می نماید. این مسئله خصوصا در زمان ما که انسانیت بر اثر روندهای جهانی شوی و گرمشوی اقلیم با مشکلات بی‌سابقه روبرو آمده است اهمیت مهم دارد. محض همین عامل باعث گردید که سازمان ملل متحد جشن نوروز را به صفت جشن جهانی اعتراف کرد و تجلیل آن را در مناطق سیاره توصیه نمود. از تاریخ ملت ما، از زبان ملت ما، از فرهنگ ملت ما بسیار بسیار چقدر درک دارد. این نقطه ها رو استفاده میبرد و برای همین ما باید از آن بفخریم که بسیاری ها وقتی که گپ میزنیم ما همون جنبه های کشاورزی و جنبه های مثلا خوراک اینا را گپ میزنیم. اینا هم لازمند و مهمند، اما مهمترین چیز در فلسفه نوروز این فلسفه صلح است، بخشیدن است، همگرایی است، آشتی کردن است. این از این در چیزی بلند در شرایط امروزه جهانی شوی وجود ندارد دیگر. از این در فلسفه بلند وجود نیست. انا در کجا هست فلسفه نوروز؟ انا در چی هست بزرگی نوروز؟ برای همین ما باید که جوانان خودمان را بخصوص جوانان را در شرایط امروزه همین خیلی تربیت کنیم که آنها چه خیلی که پیشوای ملت میگویند هوشیاری سیاسی را از دست ندهند و همین عرف و عادت، عنعنه‌های ملی، تاریخ ملت، زبان ملت دانند، پاس دارند، چون که این چیزها هویت سازند، یعنی انسان ساز هستند. وقتی که انسان در اساس این ارزش‌ها تشکل می‌یابد، تفکرش تشکل می‌یابد، این انسان هیچگاه بر راه بد نمی‌رود. با همین معنی نوروز برای متفکران همچون یک سرچشمه الهام و تصویر روندهای طبیعی و فلسفی بوده. بهترین و زیباترین سطرهای شعر ناب فارسی تاجیکی به ترنم آن بخشیده شدند، زیرا این جشن است که در مرکز آن انسان جای دارد، انسانی که تشنه روشنایی و زیبایی پرستی و ترنم کننده ارزش‌های والای بشری ارزیابی می شود. نوروز اصلا جشن کشاورزان هست که برابر آمدنش دهقان تخم امید میکارد
ва ба гулшинонию ба ниҳолшинонӣ мардум машғул мешаванд ва табиат ҳам либоси сабзро ба бар мекунад ва мардум бевосита ба табиат пайванди амиқ ки доранд, бевосита дар Наврӯз аллакай дилашон мехоҳад ки ба табиат сайр кунанд, бо табиат бошанд, яъне ки мехоҳанд ки дар ҳамин Наврӯз ки айёми нав ҳаст, фасли нав ҳаст, зиндагии худашонро ҳам нав кунанд, бо зиндагии нав, бо рӯҳияи нав қадам монанд. яъне суннатҳои инсонсози Наврӯз хеле зиёд аст ки мо метавонем соатҳо ҳарф занем ва бибинед ки хӯрокҳои хоси худашро дорад. Суманак ки дар Наврӯз аз дили шаб то саҳар бонуҳои мо ба пухтани суманак машғул мешаванд ва аз ҳама муҳимаш дар Наврӯз қадри инсон, манзалати инсон, эҳтироми инсон меистад ки хурдсолон ба зиёрати калонсолон мераванд, беморонро зиёрат мекунанд, дилбардорӣ мекунанд ва ҳамаи ҳамин анъанаҳо мардумро водор месозад ки дар рӯҳияи ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ қадамҳои устувор гузоранд. аслан Наврӯз ва ҳикмату фалсафаи он бар пояи бузургдошт ва ситоиши инсон сарфи назар аз мансубияти динию мазҳабӣ ва мақоми иҷтимоӣ, баробарӣ, таҳаммулгароӣ, авфу бахшиш, оғози саҳифаи нав дар зиндагӣ ва дар маҷмӯъ сулҳу субот бунёд гардидааст. ин ҳама арзишҳои ҷовидонӣ ва аҳамияти умумибашарии Наврӯз барои мо тоҷикон дар баробари забони ширину шевои тоҷикӣ, таърих, илм ва адабиёту фарҳанги пурғановати бо ин забон таълифшуда мояи ифтихору сарфарозӣ ва беҳтарин василаи худшиносиву худогоҳӣ мебошад. дар шоҳномаи безаволи Фирдавсӣ ки имрӯз бо ибтикори пешвои миллатамон аз нав чоп шуд, албатта ният доранд ки ба кулли мардуми сарбаланди тоҷик диҳанд, чунки шоҳнома ин ба ҳайси шиносномаи миллати тоҷик аст ва дар ҳамин шоҳнома Фирдавсии бузург бори аввал ҷашни Наврӯзро ёд мекунад ва асосгузори ҷашни Наврӯз Ҷамшедро медонад. ва дигар ин ки мардумшинос, яъне олиме ки шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст, берунӣ дар осори худаш аз Наврӯз ёд мекунад ва ӯ ҳам асосгузори Наврӯзро Ҷамшед мегӯяд. ҷашни Наврӯз хоси миллати тоҷик аст, хоси мардуми эрони табор ҳаст ки дар тамоми гӯшаву канор паҳн шуд ва барои ҳамбастагиву барои дар рӯҳияи ифтихори миллӣ тарбият ёфтан ва дар рӯҳияи ваҳдат ба камол расидани мардуми тоҷик мусоидат кардааст. агар дар бахши илм назар афканем, академияи миллии илмҳои тоҷикистон ки яке аз боргоҳи асосии илми кишвар дар тоҷикистон маҳсуб мешавад, дар тамоми паҳлӯҳо оиди ин масъала, яъне таҳқиқотҳои илмӣ гузаронда мешавад. олимон, муҳаққиқон пиромони ин ҷашни Наврӯз мақолаҳои тару тоза таълиф мекунанд ки ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ, ба воситаи саҳифаҳои интернетӣ ва сайтҳои махсусе ки хуб дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон аст ё дар сомонаи агентияи миллии иттилоотии ховар ва рӯзнома маҷаллаҳо ва инчунин маҷаллаҳои илмӣ низ мақолаҳои илмӣ пиромони ҷашни Наврӯз, яъне арзиши Наврӯз ва аҳамияти он барои ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон, мақолаҳои илмӣ интишор мешаванд. ва мо хурсанд аз он ҳастем ки худи ҳамин ҷашни Наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳое ки аз тарафи тоҷикон, аз тарафи ориёё шинохта шудааст, вале ки агар мо фикр кунем ки пеш аз Наврӯз ягон ҷашни дигар ҳаст, набудааст. ва инам мояи ифтихори тоҷикон аст ки аввалин ҷашн дар дунё ин ҷашни Наврӯз аст ва ҳам ин ҷашни хос мардуми тоҷик аст. барое ки яъне дар сатҳи байналмилалӣ шинохта шудани ҷашни Наврӯз бо ибтикору ташаббусҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
наврӯз байналмилалӣ шуд. имрӯз дар арсаи байналмилалӣ наврӯзро ҷашн мегиранд ва дар соли аввале ки ҳамчун соли байналмилалӣ шинохта шуд, аксар олимону донишмандон дар тамоми ҳавзаи наврӯз мегӯянд дар соли 2012 ба шаҳри Душанбе омаданд ва дар ин замина як ҳамоиши бисёр бузурги наврӯзӣ баргузор карданд, ки ин ҳам аз ҳамон дубора зинда кардан, эҳё кардан ва таваҷҷӯҳ кардан ба ҷашну маросим ва ҳамон тамаддуни аҷдодии мо дарак медиҳад. ҷавҳари таърихиву фарҳангии ҷашни наврӯз саодату пирӯзии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмию ҳамзистии осоишта, накӯкориву созандагӣ, дӯст доштану тоза нигоҳ доштани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд. ин масъала хусусан дар замони мо ки инсоният бар асари равандҳои ҷаҳонишавӣ ва гармшавии иқлим ба мушкилоти бесобиқа рӯбаро омадааст, аҳамияти фавқулода, аҳамияти муҳим дорад. маҳз ҳамин омил боис гардид ки созмони милали муттаҳид ҷашни наврӯзро ба сифати ҷашни ҷаҳонӣ эътироф кард ва таҷлили онро дар манотиқи гуногуни сайёра тавсия намуд.